Matalafatu at Samoa, la Samoa Entertainment TV, mai apia nei ko yaso. Faasapolia i tumalo e 5 upolu nei masavai i le asia singal committee o le miliona ta la i tumalo il faingol vai asonte nei. Ma fala wa itele mai ai le fiongal minsta o tupe, mulipola ana rosa ale molio ole au ngole lata wasi ai o poloketi ai tumalo. O te fia ba ai ya o whaamsa o tupe, a wa ma kole whaia whai unga. Pe wha matu koko, pe tau. Ya, o le aunga le nao le asesinga tato komiti. Ai kakao ang kilo, o le ale worth o le whale le. A wha pe o le saura ka vale, ai laku le asesinga, ai le iska vale. Ya, o aunga ngao. O le tāua le nao le asesinga, ai wha malulu atu. E sa o lele lava le saunoanga. O solia, le tutonu o nuu malala whanga. Ai mai se fo ile pa ia o le tu malo. Ya, al tato nunga al tato komiti. Ya, ai mai se fo ia le tato whainga malo. Lea i o lea e tele wha matalanga i le tato poloketi nei. Ma le aunga tonu ana. Ma pa atino ai le tato asia sile nei. Mo le tau sila fia. I le asa wharaile. Ma he al tato pontanga al palemene. Se fulu lo itu malo na whaawa wina na fiafi na mai al tato pontanga asto nai tale fitu ia so o mopolo aso sa malanga al komiti le a fiafi sava tale fitu a matale mato asesi ile luas fulu itu malo ia o le mato komiti le o komiki nga la koiloa le i tu malo o lo tu la i mai se fai pule pito sili o na lo fai ona i tu malo o se fai pule fo e iai lo na taltonunga i to tono le ati na ene o lo iai le manuia kai mal fa malo le fionga le mai kai min skaman kanga venga e ia le mai ka fo i a ngisi ku malo e le o kusa umaya pengole ku malo le sa ba kula ka ikakal sanga ya pa amalia meia le nga ka fa fe kai aku le kula i mai so longa le ka mau ai ngole ko ngu fa ma ku meia ya ku malo nge ye uska ima fa fa ko ngunga ma follow i meo o fa nga fa vai o uma mea ya nga fa kiu ke nga ma ko fa pule o le au si le fiele min skale lango ingole polo ke kile ele mako ku malo pa wale o le mea o vai le asesinga le ngalo. Ia o kele a waifo. Ai fa maria ku lau fionga le minska. A koe alungi si asesinga. Ia ngolongo mai le o faipule. E le va pe fo ila fai le kupe le malo le fale o polokeki. Nga peila ia e le anga esa fo le vaka puia mangu ma fio anga lau fionga. Pe o le kulanga le ma ke kuku o kuai i lau fio. Ai le fa pe e fasa. Ai lo e foi ka ko va ngo fuai mo le fai pule. O le fa ilo mai le fai pule o le la kule se singa. O le sifontanga al masina mate fa la lo ai. Le vaenga o lo toil por kala me valu se la wa fetala. O le famna tuina le ono sfulu tau sanga taluna tu to ta si Samoa. Le ai tausanga atua lava o lo fai sao i aiona tangata anu. Mamoli mawina talu mai yuni o le lua o lua. E o atu ia yuni o le tausanga le nei. O le masina o mati o le tausanga nei leo atofa iai. Le fatau nui nai o tu unga fautasi o kulula o vaalo mpau pau. O vala au mai nei le fono mua mua ale soa komiti ma le au fai vaa. E fia tau vae o ane i le feilo inga. E fai ele ofisa au tu leo ia pia ile asafora ile nei le iwa ile tai au. E pe on faa lau loa mai ele fionga komsina o leo. Fale pui pui mal toi fuata ina. Le fionga au apa au longo i tino Filipo. E felata ilava ia loto pa matula ele. O nuu ia ile tu malo fale ata na mawai leo fuala au faa saina. E pe o aisa ma mea whengadwe ngai so tanga i leo loino le aisa. O le vai aso ta luaina alwa ilso suenga faa pitoa faa tula fono leo tula ele. Mama wane ai mea whaingalwe ngai wha o ngā ile fuala au wha saina. I tu ainga o le methamphetamine.
ma le fua ai le mamafa o mea. E to tasi le li ina tau fia ia leo, mai le nanga yo inga wha soli tu la fono. O le tausanga tau luain tau fia nei fo ia leo, se li i mai loto pā, o le taunu unga fo eo se o sa wha inga wha apitoa, na mawai fua la au wha saina, o tupe ma o loa e so tanga ile soli tu la fono. Peta e umoli ai fo ia leo se li i wha tasi tausanga mai savai, ilona umia o fua la au wha saina. O le li ile na wala au ane ai le tangata i leo i tua sivi, ina ua maasalomia lana whaatau ngā marijuana. Natalia tu iai leo ma su e lana ta avale mawai pepa marijuana e valu, se fulu fatu la au. O mea whaitino e sotanga i le fuala au whaasa, ma le telefoni to engole Samsung A12, ta sile pusa utu tau se fululua. Ma le tupe e afe lua se laudi mas fulu. O lo tau fia leo le li ile whasulta si tausanga e talia ili taimie vala awai luma o le whaamasinonga le aso ono Februari lua o lua tolu. Ua whaapopoi neilinga ngana Samoa i mata upua o oina le Stanford University. O le sileo University wala wilo le langi ana su enga whaima na o onga. O le atau nu unga o se tau mo whainga tamaitia onga Samoa le Stanford University o Ari Patu ma Brandy Atua Tasi. Na o la nganu lua ia mauti noe pa sia le mata upu. Ilungo le tu lau so ta inga televavele a onga o ta uai. O le mana onga ia i loa tau tala tu stusi whai tau ma le anga wa ai whaalongo ai i le ngana Samoa. Ia mawhaiona wha o ngā le ngana Samoa e whasota iai, ma ia mawhaiona wha asoa i le ngana. O le nganu uswha Samoa leisi vaenga o le ngana o lo ave iai le wha ataua. O le vaenga muli lava le nai atua iai, i tu umam na umia o le ngana. Ilungo le website le a onga o wha iloa mai ai o wha ia onga o le ngana e au fiai Chris Young, malona alo, ia tali ilangi Young. O lo o angia fo i lungo le itula wale a onga le wha malona ave, ia Ari Patu ma Brandy Atua Tasi, ma le latau mawhai i le wha au fiai o le ngangana Samoa ia o onga le Stanford University. Na talano ai Atua Tasi o se mitamitanga le tau mawhai, e si tia le tūlanga o le tātuanga i whanua ma le tātua ngangana, ma e so se isi lava i fia tau tala le ngangana Samoa, ma whaata i tai i le anga nuu e te tau lava o nei loa whaatino. Pei tai, o le mawhaiona o iai mwhaala au loa e tā ua tele, o se mitamitanga fo i tangata o le vasenga, lea la asanga i le ngangana Samoa i o lato taimi. Na lata ua o le aunga lava ono le alofa i le anga nuu, maona tangata, mai o le awanoa wa mana iai i le universite o se whaamanianga. Samoa Entertainment TV mai e pia mas whaapopo ngai lea soa tai au i le alofa o le tua ai whasoi fuana.